Kātahi anō ka whakatūwhera hia te whare karaki o hō ki roto I tētahi o ngā kura matua o Aotearoa, arā ki te kāreti o Kings. Nā te hau kāinga tonu ngā whakahaere o te rā I taki, anei anō te tae ki ngā para o te rāne, ara paira tāwhai. As Governor-General, it gives me great pleasure and an honour to declare this Chapel Close open. He tūwhera tana kua waru te kautau e whanaana. A project that is one of the most significant undertaken here. It is an important milestone. I hana ia te whare karakia nei ki te kāreti o Kini I te tau rua te kaumarima. Enari kua roa e whakarerea ana, enari no nā kua nei ka whakahauhia e nā tauira o mua kia whakatikahia te whare. Ka tīmatara tau te kohi moni mo te whare, anei te hua. If it wasn't for the generosity of those donors and those parents, schools like King's College wouldn't exist. Mai nā kāwana tianara e whakatūwhera ana I nā whare o tēnei kura. I te ranine I riro mā te uri o tū whare toa me nā te kahununu te whare karakia hei whakatūwhera. It is a great pleasure for Janine and me to be here at King's today to continue the long-standing tradition of Governors-General opening new facilities at this excellent school. He kaha tonu te kura nei ki te whakahau I nā tikana Māori. Kua mana I te kura me ako nā teina I te reo Māori. Nā te kapahaka hoki te whakatau I whakahaere. O tira te hau kāina te waiohua. E mihi ana, tēnā koutou, kia ora hui anu rā tātou katoa. Ko te whakatau ki o te kura, ka mau tonu te hirana. Ka whakatinana hia tērā I tēnei whare hou. Rā pāra tāwhai te karere.